Imana idakiranirwa ngo yibagirwe, Imana ifite ubutware, Imana ifite ubushobozi, Imana rurangiza rwa burundu, Imana yibutsa abashumba, Imana itanze imodoka nyinshi cyane ku bashumba mwari murimo muragenda n'ibirenge muri iyi minsi. Imana itanze imodoka, mwakire amakotake, mwakire kugenda mu modoka zanyu, kuko ukuboko k'Uwiteka Imana kubanye namwe. Imana yubitse ibikombe by'uburozi, Imana yubitse ibidafite umumaro, Imana igize ite? Yubitse imisozi y'abarozi bari bari ku buzima bwawe, bakugenza ku manywa ndetse na nijoro. Imana irubitse. Imana iburijemo kugira ngo ube igitambo cy'ibidafite umumaro. Uyu mwaka utararangira, Imana ikuyeho impfu nyinshi ku bakobwa n'abahungu. Bakundwa mu mwami, twongeye kubaha ikaze ku Butumwa Bwiza TV kandi. Ni koko kandi ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo. Imana ibaha umugisha. Tubahaye ikaze mwebwe mudukurikirana muri mu mande zitandukanye ku rwego rw'isi, ku uyu mugabane turiho wa Afurika, ku mugabane w'Uburayi, abari muri Amerika, abari mu Budage, mwebwe muri Krefete aho ngaho mu Budage, mwebwe muri hehe? Mwebwe muri Mozambique, muri Zambia, ahantu hatandukanye, mu Buhinde, muri Canada, mwebwe mudukurikirana ku Butumwa Bwiza TV. Turushirijeho kuvuga ngo tubahaye ikaze, kandi reka mvuge ngo igihe buje ibindi byose kuba ingenzi. Mbifurije kugirira umugisha ku Uwiteka Imana mu gihe nk'iki kigoye kandi kiruhije, muri iki gihe cya Laodikiya, muri iki gihe kiri kugaragara nk'igihe cyo mu bihe biheruka, ibindi bihe bakundwa. Ariko mwebweho mbifurije iki? Mbifurije kugirira umugisha ku Uwiteka Imana, kandi Imana y'amahoro, Imana idakiranirwa ngo yibagirwe, idateze kuzibagirwa na rimwe na rimwe, ibahe iki? Ibahe icyo umutima wanyu ushaka, kandi ibakomereza amaboko rwose mu gihe nk'iki ngiki. Rero tugiye kugira gute? Tugiye kuganira ku ijambo Uwiteka Imana yandikishije mu rwandiko rwa Yobu. Uru ni urwandiko rwo muri Yobu, ibice ni ibice 9. Turahera ku murongo waho, umurongo ni uwa 5. Mwuzaniye ijambo rivuga ngo Imana igira ibyo yubika, kandi igira ibyo yubikana uburakare mu mibereho yawe ya buri munsi. Imana igira ibyo itesha agaciro, Imana igira ibyo yubika rwose, kuko hari ibyo ikwiriye kubika, wowe ukarushirizaho kugera aho ugomba kugera, wowe ukarushirizaho kuba uwo ugomba kuba we koko. Imana y'amahoro igira ite? Imana y'amahoro itwemerere, iduhane umugisha turi muri iri jambo, kandi iri jambo ndasabye ngo rive mu nyuguti aka kanya. Iri jambo rive mu nyuguti, kandi koko iri jambo rihinduka ubuzima kuri wowe udukurikiranye. Iri jambo rihinduka ubuzima kuri buri umwe wese ku rwe ruhande. Iri jambo rive mu nyuguti, rihinduka ubuzima. Kandi reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Mwese muvuge ngo amen. Mufate Bibiliya zanyu kugira ngo dusome iri jambo, kandi ndibaza ko mwarangije kuhagera. Umurongo waho wa 5 uvuze iki? Umurongo waho wa 5 uravuze ngo yimura imisozi itabimenye. Imisozi iri mu buryo butandukanye. N'ubukene buri mu ruhande rwawe ni umusozi. Reka mubwire,
uruzingo rwo kudashaka ngo nawe wubake urugo nk'abandi bose, uyu nawo ni umusozi. Umusozi wo kubona abantu mwadikanije business babona abakiriye wowe ugataha uko wagiye mu kazi, nawo ni umusozi. Imana yimura iki? Yimura ibi byose kandi ibyimure bitigeze bimenya yuko biri bwimuke. Yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakare bwayo. Yimura ubukode ku buzima bwawe, ubu bukode ibwimure butamenye ko buri bwimuke mu mibereho yawe n'umuryango wawe, bwimuke winjire hehe? Winjire mu nzu yawe. Uyu nguyu nawe ni umusozi. Imana uyu musozi w'ubukode iwubikana uburakari. Kubaho utagira business, uyu nawe ni umusozi. Imana yubike uyu musozi iwubikane uburakari, winjire muri business yawe. Kubaho udakora ubukwe ngo wubake urugo nk'abandi, uyu nawe ni umusozi. Imana iwubikana iki? Iwubikana uburakari bwabo. Kandi ugira ute? Ukora ubukwe, usezerane mu murenge, usezerane muri eglise, reka mubwire winjire mu rugo rwawe kandi uru rugo urwinjiremo. Uru rugo urwinjiremo ari n'urugo rw'umugisha ku buzima bwawe. Uku nguku kubaho ugira gute? Uku nguku kubaho amafaranga ukoresha igihe cyose ari amafaranga y'amakereti. Uyu nguyu nawe ni umusozi. Imana ikwihera amafaranga yawe ku giti cyawe. Erega ushobora no gukoresha keredi, ariko nawe ubwawe ufite yawe, ufite yawe agusova. No mu gihe warangije kwishyura keredi, ukiri muri business mu buryo butandukanye, utarafata uburyo bwo kongera kujya gufata keredi, ukaba ufite n'agahenge, nawe ukaryama ugasinzira, n'ubundi ukumva nta n'ikibazo. Uyu nawe ni umusozi. Ariko rwose iyi misozi irahari, ariko mva umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana ije kwimura iyi misozi itabimenye. Imana ije kubika iyi misozi ndetse igiye kuyubikana uburakare ku buzima bwawe. Iyi misozi itagize gute? Iyi misozi itamenye ko igomba kwimuka. Reka mubwire, none se ibi bintu baba bakubwira ngo ni amashuri, ngo ni amashuri, ni amashuri. Amashuri umazemo imyaka 27 atarangira. Iyi nayo ni imisozi. Iyi nayo ni imisozi Imana igomba kubika mu buzima bwawe, ukinjira mu masezerano yawe, nawe ugatangira ukagira gute? Erega ijambo ritubwira yuko nitugira gute? Nitugira umwete wo kumva ndetse no kumvira, tuzarya ibyiza byo mu gihugu. None se wagize ngo ibyiza byo mu gihugu tuzabirya tutakiri mu mubiri? Reka. No mu gihe tukiri muri uyu mubiri tugomba kurya iki? Tugomba kurya ifi n'ifiriti, tugomba kugira gute? Tugomba kurya neza, tugomba kwambara neza, tugomba kubaho neza, kuko amasezerano ari ayacu. Twebwe n'abana, twebwe n'imiryango, twebwe n'abuzukuru, twebwe n'ubuvivi, twebwe kandi tugomba kubaho neza. Nta mpamvu n'imwe. Kubera iki? Kubera ko Imana igiye kubika iyi misozi itabimenye ku buzima bwacu. Iyi misozi tuzengurutse, reka mubwire, imigisha turayinjiramo. Bakundwa mu mwami, umva umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana iri kuvugana nawe iki? Imana iri kuvugana nawe ko itanze ibifatika.
mu biganza byawe. Imana iri kuvuga iki? Imana ivuganye n'abantu benshi batari bakeya. Imana itanze imikorere ifatika. Imana iri kuvugana namwe iki? Imana icagabuye karande zaho mwavutse ndetse naho mwashatse. Imana ndi kubona icagagura karande nyinshi ku bantu b'urubyiruko, abahungu n'abakobwa. Uzi inshuro umaze kudepoza uko zingana? Imana icagabuye karande. Imana yinjije urubyiruko rwinshi mu kazi ko mugomba kugira gute, mu kazi ko mugomba gukora. Abenshi Imana ibashyize mu kazi kanyu. Abantu benshi uretse n'urubyiruko, Imana iteguye intebe zo mugomba kwicaramo. Ndi kubona Imana ibakura muri sudiva ibicaza mu madiva. Imana itanze amafaranga menshi turi muri iri jambo. Kubera iki? Kubera ko Imana hari imisozi myinshi yubitse, misozi y'ubukene bugenda bugukururukaho, wagira ngo wasinye kontara yo kutagira gute, yo kutagira amafaranga kuri konte, wagira ngo wasinye kontara yuko nta n'ibihumbi 100 bizaba kuri momo yawe, wagira ngo wasinye kontara rwose. Imana iracagaguye. Imana icagaguye umwuka w'imyatsi. Imana icagaguye ingoyi n'iminyururu bya karande ziwanyu kwa mama wawe na papa wawe. Ibi ngibi byari bikomeje kukwiziringitiraho, ibi byari bikomeje kukubana karamata. Imana igize ite? Turi muri iri jambo, umva umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Imana yejeje ingendo ku bantu benshi. Imana yejeje ingendo mu bihugu bitandukanye. Ndi kubona Imana isinya kontara ku bantu benshi. Imana itanze akazi ku bahungu n'abakobwa. Imana itanze akazi ku bantu benshi. Ni koko kandi Imana ibinjije muri business z'umugisha. Hari ikintu Imana y'amahoro ikoze. Hari ibintu Imana igize ite? Hari ibintu Imana ikoreye kwiyubahisha. Esther, wowe uri muri Canada, Imana y'amahoro hari ikintu ikoze. Imana ikubakiye urugo, kandi Imana iguhaye iki? Imana iguhaye imodoka. Vuba aha ngaha bidatinze uraba uri kugenda mu modoka yawe. Oliva uri muri Amerika, Imana ikoze iki? Imana iciye akanzu igukoreye ubukwe bwihuse. Wari umaze gupfusha ubukwe inshuro 3, ariko Imana ikwinjije mu rugo rwawe. Uyu nguyu ni umugisha udafite umuntu n'umwe uri buze kuwitambika. Nta muntu uri buwitambike, ntabwo bishoboka. Imana yubatse iki? Imana yubatse ingo kuri ba Kararisa. Ba Kararisa kuri uyu mugabane turiho wa Afurika. Imana yubatse ingo zanyu Satani yari yaragiye ashiramo iki? Ashiramo umwuka wo gucagagurana, ashiramo umwuka wa rutatanya. Imana irabubatse murubakitse. Imana itanze guhuza, ikuyemo guhuzagurika mu ngo nyinshi cyane kuri uyu mugabane turiho wa Afurika. Umwuka wa divorce Imana iracagaguye mu ngo za benshi kuri uyu mugabane turiho wa Afurika, ndetse no muri iki gihugu cyacu. Hari ingo Imana igize gute? Hari ingo Imana ihesheje umugisha. Hari ingo Imana ishyize mu mahirwe ya kabiri, kuko divorce yarije yihuse vuba aha ngaha bidatinze. Imana igize ite? Icagaguye divorce ku ngo nyinshi. Imana igize ite? Imana yubatse ingo nyinshi rwose, kandi Imana igaragaje ukuboko kwayo gukomeye mu ngo zitari nkeya. Ahantu henshi
ndetse no ku rwego rw'isi. Uretse n'uyu mugabane turiho, no ku mugabane w'Uburayi no muri Amerika n'ahandi hantu henshi hatandukanye, Imana igize gute? Imana yubatse ingo nyinshi biri ku rwego rw'umubare mwinshi, ni umubare utabasha kubara. Imana yubatse ingo. Imana ikoze iki? Imana itanze ubwenge ku banyeshuri benshi mudukurikiranye binyuze ku Butumwa Bwiza TV. Hari abantu benshi mugiye gutsindira hehe? Mugiye gutsindira ku manota ari hejuru, birenze ku rwego mwebwe mwabitekerezagaho. Imana y'amahoro hari ikintu ikoze. Abanyeshuri, Imana irabakunda, maze Imana itanze amanota yo ku rwego rwo hejuru. Muzamurire Imana icyubahiro. Mana, nanjye mpaye Imana icyubahiro ku bw'aba banyeshuri benshi, kuko ugaragaje ukuboko kwawe gukomeye ku banyeshuri benshi, kuri uyu mugabane turiho w'Afurika, ku mugabane w'Uburayi. Mbese Imana, reka mubwire, ahantu hose uherereye udukurikiranye ku Butumwa Bwiza TV, waba uri umunyeshuri, waba uri umubyeyi ufite umwana ku ishuri, Imana itanze ubwenge bwo mu buryo bw'umwihariko. Imana itanze amanota yo ku rwego rwo hejuru ku bana banyu. Imana igaragaje imbaraga zayo. Haleluya! Imana idakiranirwa ngo yibagirwe. Imana ifite ubutware. Imana ifite ubushobozi. Imana rurangiza rwa burundu. Imana yibutsa abashumba. Imana itanze imodoka nyinshi cyane ku bashumba mwari murimo muragenda n'ibirenge muri iyi minsi. Imana itanze imodoka, mwakire amakotake, mwakire kugenda mu modoka zanyu, kuko ukuboko k'Uwiteka Imana kubanye namwe. Maze hari n'abashumba mubonye amagifti y'imodoka, wagize ngo Imana ntigaragaje ukuboko kwayo gukomeye. Imana iritamuruye bashumba. Imana irabazamuye bashumba. Imana irabazamuye. Imana ibatambukije ku marembo y'abarupinzi. Reka mubwire, mbega Imana iracecekesheje uruvugo ku buzima bwanyu. Imana y'amahoro hari ikintu ikoze. Kandi reka mubwire, uretse n'abashumba, Imana itanze imodoka nyinshi turi muri iri jambo, no kubo mushumbye. Bakirisito muri rusange, abakirisito mwebwe muri abakirisito bya nyabyo, Imana itanze imodoka. Hari abakirisito benshi mugiye gusezerera ibintu byo kugenda n'ibirenge. Reka mubwire, hari abantu benshi mugiye kwinjira mu nzu zanyu, maze hari n'abari bwinjire mu nzu zigeretse. Uzi ikintu Imana ikoze? Imana igaragaje ukuboko kwayo gukomeye. Kayitesi we, wagize ngo nugiye kwinjira mu nzu igeretse? Inzu igeretse urayinjiramo vuba aha ngaha bidatinze, kandi n'iyi modoka nziza urayigendamo. Wagize ngo ni inzu gusa? Ahubwo ndi kubona imodoka ije mbere y'inzu. Imodoka ndi kubona ariyo ije byihuse kuruta inzu, ariko wowe uzaba no mu nzu igeretse. Kadasitere mvamahanga, iyi ngiyi uzayibamo. Kayitesi we, akira urufunguzo rw'umugisha. Reka mubwire, turi muri iri jambo, Imana ikoze ibikombe. Imana yubitse ibikombe by'uburozi. Imana yubitse ibidafite umumaro. Imana igize ite? Yubitse imisozi y'abarozi bari ku buzima bwawe, bakugenza ku manywa ndetse na nijoro. Imana irubitse. Imana irubitse ibidafite umumaro ku buzima bwawe. Imana irubitse kandi Imana itesheje agaciro. Imana iburijemo iki? Imana iburijemo kugira ngo ube igitambo cy'ibidafite umumaro uyu mwaka utararangira. Imana ikuyeho impfu nyinshi ku bakobwa n'abahungu. Imana igize ite? Ikuyeho impfu nyinshi, kandi Imana igaragaje ukuboko kwayo gukomeye.
Imana isibye imva ku buzima bwa benshi. Akira kubaho. Imana iravuze ngo baho kandi ugiye kubaho. Hari abarozi benshi bagiye gucanganyukirwa ku bw'ubuzima bwawe, kuko abarozi benshi bari bateguye ko uyu mwaka utari buwurangize. Ariko umva umugambi w'Imana ku buzima bwawe. Uretse n'uyu nguyu n'ubutaha uzawurangiza. Ikirenze ibyo ngibyo, wowe udukurikiranye ku Butumwa Bwiza TV, Imana yongereye iminsi yo kubaho. Imana igize ite? Reka mubwire, generasiyo ya Hezekiya yararangiye. Bakundwa, ndi kubona ba Hezekiya bo muri iki gihe cyacu. Ndi kubona abantu benshi bongerewe imyaka 35 yo kubaho. Ntabwo ari imyaka 15, imyaka ikubye kabiri irenzaho n'imyaka 5. Hari abantu benshi bageze no mu myaka y'ubukure, imyaka yongereye, Imana yongereye imyaka 35. Imana ikoze igishya. Imana igize ite? Ukuboko kwayo gukomeye kubanye namwe bakundwa. Rero Imana ibaha umugisha. Imana irabohoye. Imana hari imisozi myinshi yubitse kandi yubikanye uburakare ku buzima bw'abakobwa benshi, ku buzima bw'abahungu benshi. Imana itanze umugisha cyane, kandi mbonye hari abantu benshi mwinjira mu migisha yanyu vuba aha ngaha bidatinze. Rero reka mubwire ngo gira kwizera gusa bakundwa. Mwizere gusa mukundwa mu Mwami. Izere gusa, ibindi ntabwo bikureba. Wowe kemura ibyo ngibyo. Imana y'amahoro ibaha umugisha, kandi Imana irushirizeho kubahaza ibyiza. Imana irushirizeho kugira gute? Imana irushirizeho kubatunganiriza ibyiza, kandi ibatunganirize mu maso y'ababyemera n'abatabyemera. Ibagwirize kandi ibagwizeho ibyiza cyane. Imana ibaha umugisha rwose.